ndi khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe vhane vha khou ṱalela ndi ri hinda na musi ri Thohoyandou ro dalela Active Build and Decor ine yavha iṅwe ya dzi sponsora dzashu dza official. Ri nga nnḓa khezwiḽa vhana vha mukala ri khou vhona Active Build and Decor a ri mbo ḓi dzhena nga ngomu. Ri tshi dzhena ri khou ṱanganedziwa nga dzi PVC panels. Dzi PVC panels vha dzi shumisa u khavhisa ceiling dzavho hanefhaḽa uri hu rotholele hu sa tou vha na mufhiso na u dudelele zwavhuḓi. Hu na dzi khonisi nga hanefhaḽa tsini dzine vha dzi shumisa u khavhisa dzeo. A ri mbo ḓi shavhela kha lurumbu lwa monde ri vhone dzi toilet khezwiḽa a tou nanga choose muscatel kha dzi colour. Ri na beige keiḽa, ri na white, ra vha na bagandi. Nga nṱha ri tshi sedza nga hafha ri na mimixara na dzi shawara. Hanefha vha tou nanga uri vha ṱoḓa zwifhio. Mimixara ya mabafu na ya dzi shawara. Ha vha na tshiṱhangi tshiḽa tshitshena hafhaḽani tshi bvisa maḓi o fhisa. A vha thomi vha vhilisa vhone vha sokou pressa a itea magic. Ra ri tshi sedza nga hanengei ri khou shavhela kha lurumbu lwa monde tshoṱhe ri khou wana bafu. Ndi bafu na beige i tshimbila na toilet a zwo ngo naka. Ndi amba uri a zwo ngo naka na. Vhone vha tshi bva nga hangei u ḓi thusa vha ḓa nga hafha vha ṱamba zwanḓa zwavho basini vha songo mangala na mavuti. Ndi zwithu zwa tshizwino zwino a zwo ngo naka. Ndi vule nyana ngavha vha ḓo tou ḓi vulela vhone vho no renga. Ndi khou pfa phuphu ndi khou kanda hatsi mani. Ri na hatsi khou daladala ha Active Build and Decor vha ya u renga naho ho ndivhisa hanefhaḽa kha sethe ya toilet na basin. Zwino zwi tshimbila zwi zwoṱhe a zwi shavhani na luthihi. Ndi zwa splash works khezwiḽa vha khou zwi wana na madzina icon. Ndi zwithu zwa nṱha ndi zwithu fhaḽa unani. Okay ndi khou vha vhona vha Active Build and Decor u fara dzi shawara mani. Edzinoni dzi shawara edzinoni dza tshizwino zwino hedzi dzine dzi urwa wa tou zwi pfha ndi khou rwa nga maḓi. I tshi urwa nga hafha i khou urwa na nga hangei i tshi urwa nga hangei nṱha i khou urwa na nga hafha fhasi. Zwo naka mani. Khala vha tou nanga na hanefha. Ri na iyo no nga gold mushuku. Ra vha na heiḽani ya chrome. A ri mbo ḓi ya dzipendeni hayi a ri ambi na havha vhanoni vha bva phanḓa vha na pende dzoṱhe khezwiḽa dza mazenge na zwiliti. Vha penda nga u funa vha litsha tshiliti tsho bauluwa. U bva hafho ri na dziṅwe dzipende khezwiḽa dzi acrylic dza all purpose. Hafhanoni vha penda tshiṅwe na tshiṅwe. Ndi pende dza quality dzi bva ngei kha vha Excelsior kana ndo zwi amba zwone. A ri mbo ḓi lavhelesa hafhanoni dzi palette hedzinoni. Zwino hafhanoni ri vha ri khou tou vha mixela pende hafha vha mixelwa pende vha wana muvhala muṅwe na muṅwe. Nṋe zwino ngori ndi funesa dzi red flag ndo mbo ḓi doba heneiḽa tswuku kiḽa vha ḓo mixela yone ndi tshi i bva. Okay zwino a ri ye kha dzi power tools. Ri na dzi angle grinder, ri na dzi heat gun khezwiḽa, dzi jigsaw dzi hone khezwiḽa na dzone. Una tshi siwa hafha fhethu musi ndi tonga ndo vhona na drill ya cordless hafhaḽa. Ndi ḓo tea uri ndi ambe na vha vhathu vha mphe drill nga mutengo wa fhasi. Heiḽani ipfhi ndi hama drill a thi i ḓivhi mara i nga ita zwithu zwa vhukuma. Ri tshi sedza nga hafhaḽani hu na kubombo kukuḽa ku pressure bombo kone ku phusha maḓi kuḽani. U ḓo vha phushela maḓi a ḓa a khou tou gidima nḓuni. Nga nnḓa hezwo vhathu vhashu a ri gidimele Active Build and Decor. Ri renge thundu yashu yoṱhe ine ra i ṱoḓa ya plumbing ya u fhaṱa ya ceiling ya mini.